Prva pevačica novih fosila, Đurđica Barlović, bila je jedna od najharizmatičnijih dama bivše Jugoslavije, ali njenu karijeru je prekinula prerana smrt 1992. godine. Prvi nastup imala je sa samo 13 godina na dečijem festivalu, a prvi njen zabeležen nastup bio je u beogradskoj zabavnoj emisiji Obraz uz obraz 1974. godine, kada je nastupala sa pesmom Kad bi bio samo moj. Iako je upisala srednju građevinsku školu, Đurđica je znala da je muzika jedino čime želela da se bavi. 1982. godine napustila je grupu kako bi se posvetila porodici, a njeno mesto zauzela je Sanja Doležal. Đurđica je otišla od nas kada je poželjela da sredi porodični život, jer mi smo radili urnebesnim tempom. Njoj je porodica bila važnija od nas, od bilo kakvog novca. Ona je bila rođena za majku, suprugu, a opet s druge strane bila je vrhunska pevačica. Nikada zbog nje nismo otkazali koncert, nikad joj nije pukao glas, ispričao je jednom vođa novih fosila Rajko Dunić. Bila je čvrstog i stabilnog zdravlja, zato me je iznenadio taj prerani odlazak. Tog dana kada je umrla, verovali ili ne, svi satovi u mom stanu su stali. Kasnije sam čuo tu tužnu vest, rekao je vođa novih fosila. Ona je preminula u 42. godini života od posljedica akutnog infarkta u internoj bolnici u Zadru, ostavivši iza sebe supruga i 2 sina.